Kizimo buje kuraba umugore. Aha naha nagukumbuye cyane umva nyene no bita byose ubwiraze kwiyabira igishire. Iguri cyiza. Urakoze kuza no kuri nenda ukumbuye. Usimana yarakoze kuduhuza. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo turaberanye. Cha. Gusa rero, cha. Bazava banakuntwara kubera bandi uracari muto. Bazava bakuntwara abasore urabona je ndikuriye. Serio ya. Byo nivyo ukunda n'ibintu bizikoro wanje. Yeah. Urakunda nyene bishaka kumukira. Uzigumya nganye tuzigumane cyane. Ikarenje mu cumba je kokuri no shati. Nagira twoganira wari ukumbuye ko twicara muri salon tukaganira. Turaganira mugombaze nkuri no shati urabona iki cyafura shati yera. Ikabasi tuje kuganira mu cumba basi. Sanyene. Shiri kuri Imana shimwe n'ukuri. None kudashaka ko ngenda ni. Neganye nari ndagukumbuye she. Cyane ni muragira isuku no kumeza bimwe bya mwitora. Nyene nuko nyene. Shemo membo ravise byo ubwoba abantu bwo. Ngende mu cyumba ngire no shati. Kama. Shiri. Oui. Shiri kino. Shiri, ne uri bakimbe bazingaha. Nimbe. Yego. Urashaka kwita umuryango ko mbise umuntu akwita umuryango. Shiri, ni usanga ari imbeba nyinshi ziriko zirakinira impande y'akabati ubundi bwogo n'imbeba nta kindi nta wundi muntu ari ngaha. Sha. Imbeba nimba rero dutunze imbeba zimeze nk'uko. Izo mbeba rero kuraba uzishe kuko ndumva zirakaze. Ndumva zishobora kubita umuryango. Nzogenda ngura umuti ndazice. Wewe nibi habaye umugabo umugabo ezo ubundi wowe wirukanswaga niki wewe urashobora wiruka ay masango fye wiruka gusa nibiki habaye je nanizi ko ariko urunini nka wewe rungana nkuko rwamagwiruka we habaye mwana ceceka mwana uzi ibintu bimbayeho shamu umugabo yaranyiciye wowe Vagotobora gatabo kwinda. Ubundi ngaho uri kwiruka urukanswaga niki? Noneho ko uri kirofa ko umugenzi nabonye fye nanje ne fiu habaye iki? Mwana ngeze mu rugo rw'umugabo hari iki? Mwana narije gutereta umugore. Urumva nkimwegera. Umugabo araje nkigira gutya ngo najya ngo mbwira umugore w'abandi. Azo nk'ubu byo biratwengeje kuko ahubwo wisanze uri kirofa ningene ungana n'inda n'indesho ugiye ku umugore w'abandi wari wagiye kuraba erega uri rofa ushimushimura atafata ikirundi n'ikinyarwanda ukabigira ngwe wari wagiye kuraba umugore w'abandi yego marayika we ejo wundi bakumenye amazi wagiye sibyo rofa bakumenye amazi wagiye wari mu rusengero iyo niyo ngorane yo kujana n'abantu baticiye ku ntebe y'ishuri so wamenye ngo je kumutaraga uri rukecho okay sawa ako kantu ndakumvise wanjije wese wowe wize
uza kugira ngo umuntu umukozi wo mu rugo akugira inama kandi inama nakugiriye niyo kujya gutereta None. ko nta kugira inama yo kujya mu rusengero Oya. kuko ari byo bikurimo oya warofawe rero jewe ubunye nimba ari n'ivyo nushaka ubugenzi tunabuhagarika tubuhagarike oya banza umvirize uratse kuri n'umugenzi urumva urikana bwamusigaye abantu babana kuri bogare kuri umuntu ameze neza kumbe uja kurondera abagore b'abandi ngaho nsekase ura wowe nari nagutumye mu rusengero niho wari wagiye sibyo winsesereza waba winsesereza mwana winsesereza umviriza bro ndababwira ikintu kimwe wewe uri umuboyi wo mu nzu niba uri umuboyi wo mu nzu uziba ibyo iryo jambo sinkongera kuryumva oya basi niba ndi umuboyi wo mu nzu ndamaze biragaburira banza umvirize just nkanga nuko ubwo bunini bwawe ngene ungana menga bagupomye za nshinga za project urumva twe ndakugira inama nk'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri wewe uri umuboyi wo mu nzu ifere ni muri umuboyi wo mu nzu ngende ndere bagiye bayaya bo mu nzu mukundane ariko nta muyaya hava kwemera ko yava baza kuri umubosi basi ukapfa umurondera imaraya nazo nyene atamahera ufise ukarondera basi ariko ubundi wo kwigumya wazibye ukanyumva njye gusa mbonye ngo fyu ariko reka nkubaze sibyo nk'ibigambo urimo kuroha ibigambo urimo gusuka ari umuntu wize ubona umuntu aciyeho nacyo kikamwiruka ngo wajya twari turi kumwe nk'ubu wirukanga nkawe wirukanswaga n'iki tubire wowe warize ubwenge bwawe buri ku gihe nirukanse nawe wirukanswaga n'iki umviriza rero shaka ibintu nk'ivyo tuba tuvugana ukuri nimba wabonye nakugiriye opportunité nkakwegera kugira ngo ube umugenzi nuco ushaka umuntu w'iki jemba ndiko ndondera akazi ndiko ndondera ivyo vyanje sorute rero gwe no munsi nzongeye kubona uzutuje utuntu hariya mu rugo kore ko gushaka umushyushyu nzahita nkuca umuntu buretse ndi umuboyi uri umuntu wize sibyo ndi umuboyi uri umuntu wewe siba ibagirwa ko uri umugenzi wanjye sibyo ngiye nzavugana n'ababoyi wowe genda uvugana n'abize sibyo isuru iyo ugiye nanjye nigendere ndacitse ibya none ariko sinzasubira nzasubira iwacu werofa nganja kugicupa nganja kugusororera siba ngene gisa urutwe eto sauri ndoza uruja kurondera abagore b'abandi rondera abayaya mungana yorofa niyo ndashaka kwigura igisokozo umviriza ivyo bintu byo muradaraga abagore b'abandi bazoba sha ngene gisa ase boss kuntwara nyine Mviriza Manyanga hariya turi kuvugana na Shira hariya hari ikintu wumvise boss urabizi ko ntajya nkubeshya sinjya nkubeshya ndakubwiye ikiganiro cyose ibyo mwavuze byose nabikurikiranye ku murongo nta nakadomo nagake kancitse Manyanga ariko nizere ko hajya nyine wabyumvise nyine wese uvyibagira nyine nubu iri kuraje atavyigifise mu mutwe aho boss wagirika kugira umwana urabona koko ibintu byose nafashe nkumva buri kimwe cyose nagifashe nkisigariye none se umutwe wanjye wawe umaze iki nta kintu rwose nibagiwe ndacyafite mu mutwe byose so polisi wabaye Mviriza Manyanga twumvikane none sibyo twumvikane sibyo urabizi ko ntanze ndagushwanira niyo bibaye nyene sinzi uburyo biba byagenze ndashaka iryo banga noneho ukibagire ubibike byose noneho ubyibagire mu mutwe sibyo urabona ko ugiye ufata amazi ukayanwa ukazakibuka ko wanyoye amazi ariko ugiye muri toilette nawe iryo banga uzora ugibuka uri wenyine uri hano aho wenyine atabona umwe muri kumubwira uyu wari boss bizaterwa nawe reka byemere ariko bizaterwa nawe nanje gute sizotigwa nanje gute ko ndi kukubwira ko ibanga ugomba kubibika ntazogira umuntu umwe ubibwira boss wallahi nicyo kintu nyine ncango tuvugane ibyo byose urimo kunsaba nk'iminsi ariko ibintu donadoni urumva umva nkwisabira ikintu kimwe cyoroshye arega najye gomba guprofita nkagira ayo mahirwe mfite umukobwa w'umusheri wanjye umunsi azajya aza mu rugo ngomba kwitwa boss ukitwa umukozi ariko basha abantu nk'ubu mwabaye gute uri kubona ko wewe hari umuntu yoza mu rugo akabona we kuri boss wanje kweli ariko abakire muri yemera none ubona ungana gutyo ukabona wambaye neza cyangwa uzi unambaye neza nge sinawe umukire burya abantu bambona bakabona ndi umukire wowe reka kwiyemera wowe nkora izo service
nanjye ngukore ibyawe si ibyo ngibyo ni donadone Manyanga none nta nakimwe sibyo ndavyemeye ariko wibuke kugomba kunyubaha nka boss wawe oye ngiye gukuba nzakubaha mu byuhero byawe ariko nanjye mu gihe ndi kumwe na sheri wanje ujejwe kunyubaha kugira ngo sheri wanje atanshisha mu jisho ntacyo bintwaye rwose sawa nta kibazo Karibu cyane. Stare. Yego. Amahoro neza. Yego namahoro. Namahoro namwe. Yego karibu cyane. Abandi niho bari se? Yego niyo bari. Yego. Karibu. Karibu ma. Urakoze mwana. Muraho. Muraho neza. Amakuru y'imisi se. Sha, ni meza twari turaha. Hano horore mu dukogwa. Yego nariko ndaraba ibintu byo muri Obere ndariko narishe neza nyina amatagisi. Yego. Nanemba kumbuye n'ukuri. Mfasha akakanya kugira ngo nze kubaramutsa no kunamba kumbuye. Kandi imisuhuko. Nabona urameze neza, warakize. Wabaye akaje neza. Zigusiga ngana na mukobwa wawe. Ariko gamuhungu wanje. Aha nyine ndavye. Urabona ko je ndigeze ngwara. None jewe imisuhuko yiki. Nigeze ugwara. Urazi ko umukobwa wawe yavuye ngaha heze imisi 2 yambwiye ko aje kugwaza mama wiwe. Kubw'ivyo rero mbonye uje nca nibaza ko uje muzana nyene muje kutunezerwe kubera wakize. Uvuze ati umukobwa wanje yaje kungwaza jewe. Hananje. Uwo mwana si ibintu yabarimo n'ibiki. Nukuri ndakubwiza ukuri mwana wanje. Ntabwo nigeze mukubita n'ijisho. Niyo mpamvu nyene nifashe ngavuga ati ndaje nge kuramutsa abana. Numva bakumbuye. Ha? Umwana yoba ari hese. Sha, umenye iby'aba bana bakiri bato usanga nyene yibereye mu bindi nanje sinobimenye. Ariko rero mwana wanje kubera ukuntu narimba kumbuye nje kubaramutsa. Je ntabwo ndi busubira inyuma ntamubonye. Ko naje n'ubundi nje kubaramutsa. Ndabanza murindire ndabe imisa zomari iyo ariyo yose. Ariko mubone mubaze impamvu mubaze n'icyatumye ataba mu rugo cyangwa abeshe ngo azikunda ngo ndagwaye. Mama, karibu ngani muhira urabizi, aha ni muhira. Karibu. Hama tumurindire turabe nimbazo no muzi cyane nimbazo zejo. Ubwo tuzomenya ivyo yarimo. Abana b'imyaka ntaho menya ivyabo. No kuri. Karibu ndani ndazi murabishe. ibyo bintu bizagutera igifu Yaza bashibizangiye. Wamubonye umukozi wanjye muri kumufasha n'indi Serie ufise umukozi mwiza umubogare. urabibona ko ubona se nabana n'akana gatoya ubundi ugomba kubana n'umusore kabisa umusore Hako ndabona wamukunze? Bon, oya yambaye ishanete nziza. Urabona yuko asa neza. Ano musirimu cyane umukozi wawe. Urebye. Hako wamukunze? Numubogare, basi ntubizi ko nkunda bogare nawe. Umubogare. Akasha hano harimo inzigo. Nawe nukugukunda ndebera agafanta tukikweye. Usanga bizi ko tayukunda. Abakozi b'iki gihe nyine usanga bizi ko tayukunda. Ntacyo ukunze nahita nyikura amenyo. Sheri. Usanga wikundira imivinyo akura mu Faransa. Umva ngumbwire. Buriya nuko umuntu abaretse urumva ntukabona ibyera byose ngo ni zahabu. Buri ubonye kira gihungu cyanjye uburyo kimeze wahita ugira ngo ni umuntu muzima. Ni ikinyamwa nda.
mu guteka yoga asa neza nk'akujyaye afise umwanda nakubwira uwo urabona umwenda w'umweru ariko ntabwo icyo yambariye handi nk'abahungu b'abanyamwanda bro umva njyangeza ha angeza none ko utamuhanura ngo agire isuku ngenda kubwiye ngo yiba ntari umuntu uzi kwihanga mu minsi 2 abura mu twari kubana ese noneho yo kigira ngo guteka urumva nk'uko nyihere akagafanta kangana gutya guteka hari igihe njya mu gikoni nkasanga igisafara cyose yagiteruye akicaye kurya arya nk'ingurube akavanga imivoka abasore bakunze kutamenya guteka usanga adafite isuku mu bintu byo guteka gusa ariko nabyo zamwigisha cyangwa mugenzi no kwihangana nuko ngira umutima wihangana naho ari nk'undi muntu habo cya gihugu wakimana iminsi 2 nikivuayo sibyo abakozi we shari cecekere ngiye narumiwe njya kuva nagera naha ibintu bimaze kuntungura je nayo ataka ko ngura mu kere gikoze nzakirukana kuko kiransesema kirancisha byabigenze bugahoro umuhanura bihebe abireke rega ni wamubwira ko utabikunda azobireka maze iminsi mu ndahanja sindi sirika atama ibiryo birimo imyanda pe ariko ura muhungu nzamwirukana ndabifite muri gahunda akugaburira ibintu bimeze nabi byo biba birenze ariko ntacu hakusi nk'ubu nkawe urapfata kuca kubera iki ntabwo twavuye kuza kunshafuza ariko wewe none n'iki nakoze kiteye mu masezerano yanjye nawe ndabinge nasa none ni ibiki niki niba wumva ibyo ndi gukora bikubabaza okay dusesa amasezerano none wongeye vuga ibyo nabonye none najye uramukobwa ntazongeye kugaruka hari ikindi kibazo dufitanye cyatuma umfata ngisa none nimba biri mu masezerano twavuye kuza kumva uko ntari none urajya ngo umutake rero umugore wanjye atangira abone kuri bogari atangira abone kuri mwiza sibyo ejo ntabakira umugore wanjye ahita umugore wawe yego ariko wa muhungu ntubona ibyo uri kunkora wewe turi kubona ibyo uri kunkora wewe sawa ntacyo sawa ibyo ngibyo reka tubyihorere noneho ugiye kunkora kino kintu ndagomba ugende mu cyumba hariya mu cyumba cy'abashyitsi ufate matera n'igitanda kiriyo ufate n'ibyombo nimba ari amasaha 10 ukuriye amasaha 2 ufate ibyombo byose dufite ngaho kandi ugabanya bike ubijana hariya kwa anje nese ubu mabuje naza kumbaza ndavuga ko nabishyize ibyo ngibyo byihorere sibyo ibyo byihoze niyaza kubikubaza tuzomye tumwishura niya bitubaza okay ntacyo kare wo bimbwiye se Manyanga mabutara ibyo guhamagara amasaha 10 je birashishe sema butara se ko wabyutse karira uba hafi nabyutse kare nyene Manyanga matera mu cyumba cy'abashitsi mabusha najya ahubwo ndagiye kubikubaza none nageze nsanga nkari hari ahubwo nakwibukije warugiye kumbaza yego kuva umunsi wa mbere ndaguha akazi Manyanga sivyo kuva umunsi wa mbere ndaguha akazi naguha ifunguzo ku cyumba cy'abashitsi ndakubwira ko ari kuhakorera amasuku gushanja amashoka kugira ngo umushitsi aje nitumara mare ko nawe umenya mu mushitsi ngo araje canke naje sivyo ugute wombera kutazimatera hiye ariko rero mabusha wibuke ko nanjye ntari hano ngiye nyine kweri none gute wewe nashikirije ibintu ngo gushikiriza icuma ngo gushikiriza byose goza kumbwira ko matera taza hiye uza kwibaza jewe nkande nase mabusha nagize ngo mbikubaze tase ndavuga atari ko mabusha buri hari ahantu yashyize ariko ngiye ntabwo nta hantu nta na gace pe Manyanga gute tobimenye gute wombya kutomenya ikintu nakimara nashungishije ibintu Manyanga singeneye amajambo menshi singeneye kumva iryo zina ryawe nka Manyanga shambona n'ibintu byanje byabaye Manyanga maze kuri ibintu byinshi nihorera mbura kamwe nibaza ngo nyigira mukuru utabibona ndabica amazi ariko matera y'abashitsi rero aho rero ugeze habi Manyanga hasi mabusha ko hajya ngo bampindurira no munsi koko uyundi muntu none ninde hasi ba hano Nijina itwaye oya nahubwo nanjye nibyo nayo ndikubaza hasi mabusha hari abo yayitije cyari abo yayishyize
twareka kandi abantu mufise ingorane mbonye umuntu yitekereje nyene yibereye mu cuma namenga ni kirofa nyene matera yanje mabuje rero nukuri turaza gushaka aho yagiye ariko se nibande babaraje kujyana matera nawe utabeshye umuntu yivye matera asize ibindi vyose ashikarira mu cumba niye iba ibiri hafi umwengere kumenya uzoba yamufashije kugeza amanyanga matera mu cumba c'abashitsi nayisange basi reka nje kubaza boss ko hari umuntu yaba yarabonye yitwara sibyo ubaza ubwira iki biragusha nyene matera uyigura uje kwirondeza singene nije kunyijeje bitangaza biza gukunda ndamaze kuruha singene kugerageza turumvikana kumpabuje nyene matera boss umva mubwije ibanga rirancitse karabaye ibiki ubonye yamatera inkozi hareka yamatera inkozeho waye yaje mabuje arayishaka niba ntayibonye cwe aranyirukana urumva rero ntabwo nakwirukanwa ku cyaha cyawe urase umuhungu ndabwira ikintu kimwe urazi ukuntu wowe umufata urafata nk'aho wamenga ni murumuna wawe cyangwa umukozi mugezi wawe Imposi uragira ngo mwongere gute ko mabuje yanyatatse ngo muhe matera none wewe ibintu nibyawe na mabuje sibyo kugeza ukamubwira ngo matera barayijyanye ni ikibazo urumva njye bigiye kunca igihanga uramyendagiye kukwirukana ngo bakwirukana ko bwanje ubuje nta burenganzira afite bwo kukwirukana wowe hari ikintu ugomba kumenya kimwe urazi neza ko wowe ivyo wigira shimura unafise mu bantu mbiki hari ifoto ugira hari amacu bafashe bitse kandi ubaye cya gisambo kiba kigahisha bahagaze kandi uvuze ko ugomba kukaziba uranyumva ugomba kukaziba nakubaza ubizibe umunwa wakabuga harapose uranyihakanye koko akora igisambo cyiza kizi no guhisha ibimenyetso umviriza ntumenyere wa muhungu none ubu mabuje ndamubwira ngo iki koko ziba wumva ko atagomba je nawe dufitanye ugaba umunwa ivya mabuje ati njenzo vyimenyere koko ni murimo kundenganya koko ubu ngiye kuzira icyaha cyawe ngo ngiye kuzi murani ibintu ngiye ntabwo mbizi ziba ariko wagiye inzoga se wagito reka nta nzoga tina inzoga reka nta nzoga umwanya wose ngeza nta nzoga nywa uranywa maze ndakurabira kwa uranywa egama ni karajuci sinima mvuye kurasisa mu mutwe wo reka nkagusanga karyoshe jemba muri mengo babarire kakundusha mu mutwe zingeza hana ntungira ha inwa ntabindi ninzu nekarasoza cyane apana bukebukeshe inwa basije no kwifuza inabi inwa basi inwa wow hai nakubwiye uyu mari sitafwe ngo umwigipande ngo yisubize nakubwiye mari ariko ganje umeze ngwiki bashobora telefone ati twavugana kubera eske ubona ubuzima tuzobamo kugeza ryari uribaza yuko dukeneye ikintu cyose dukeneye amahera dukeneye amahera kuri inzu dukeneye ibintu by'ishuri dukeneye iki cyangwa gusa muri buryo buzima bwa mukuru wawe bisubiremo ndakubwiye tunywe inzoga twiyibagize ivyatubabaje nawe umunzanye amenyo hejuru utari kurana n'inzoga rero tuko turahuza jamais shushu kubera iki reka samya jibintu ntabyo namenyereye ngo ngwiki none ngaho uri kumwe nande mvanje ibyo byo kuvuga byo gusenga n'ibiki natwe muya twarasenga cyane kandi cyujije ko mba ndaho no ebyo rero byo kuvuga ukure mu mutwe ibyo bintu bikurimo ko ndakubuse yanje uri kumwe n'abeshe bofre wango umufitiye urabyibuka ese kiribaza kwiyonda amahera yaguhaye ubureka kumaziye areka kumarira iki wowe uko wicara indi hiteje imbere n'igijimbi amahera warakoresheje waramaze cyakoreka ndagutweke kuko uratwengeje
hama nahise kubwira umwe inzoga ngo murabasenze sawa senga nzora bizoje uyo mwana nzokura ko izogupangirira ko iyi nzu zose bigura iyo nda izoboneka itaraboneka ubu ese uzibaza ko uzokumubesha kugeza ryari anje kura mu mutwe hindura ivyiyumviro vyawe haragize kurondera amahera nza kumiko Okay, Sam. Nakumvise rero kuva havugiye. Burya wavuze ndihorera. Mbwira rero, ushaka bigende gute? banza ukore ngaha warurindiriye iki ubwira urandusha mu mutwe no mu mutima Sam, rega inzoga yawe ziragoye mugamo nta kibazo ikadavyige. nta myaka ijana mani Ntabwo ushira ngaha basi kugira uvyemere. wow ariko reka bo This is me. Meze neza. Usanga ruhabaye. Banza wagane ngatuganire reka nenda ukumva. Sinenze nenda ukumbuye. Yego. Yakweli. Cyane. Hewe, nari mu guhwera. Uziko naja mu gitanda nkajya mitiro nkanura. Nanje iyo narindi umutima ntiwari umeze neza numva ndagukumbuye bimwe byatanje nguma ndakwiyumvira nyine ndakumbuye cyane cyane hatari none ko wamaze iyo minsi myinshi ntiwari ubizi ko ngo waje mama none ega mama aracagwaye aho umugwarije muhira canke niko bitaro none nawe urarushe nibaza ko umaze iminsi udasinzira kubera kugwaza umuvyeyi urarushe turakana turana nivyo umuvyeyi nyaresha nivyo urarushe ndabibona mu maso urarushe kugwaza umuvyeyi ntibyoroshe nanje gusaba urusha nje kandi subira nje kumuraba ntameze neza ntaramera neza kugira ngo menda mwitaho okay je sinokwankira ariko none ugenda ubunyene nta nakanya na gato tumarana sheri basi nyihanganira nzogaruka ejo sheri nenda gukumbere mu guhwera wari kurabuka naza nyene kagira ihangane ejo nzoca ngaruka sawa ntaco ndihangana nyene ni atari genda ugeranye duhuze nta kibazo uje kumuraba sawa urakoze yego nane nibiri ngasi baraza sawa yego